Shubor nakaslem jong unong san hima. Kumaha ka juk abamenta bandon ya kibrio ki bapar khatlam nak benta ki weipat kalong ke eke jingker khu ke babahatam nak benta ka imlang salang baro ka we omla banlen baki khana samla jong ka jala Meghalaya ki juut junam shikat de e namar ka jingbom yo i kam sarkar wat hadin baki lapendap ya ki kerdan jingpule bapher hendai ban shukmi tang de kam sarkar ru kalong ka ba e bha namar ki don da ki phongut ki khana kat ba ki kam ki balait thli ki long tang kat tu kat ne tali e Kawai kalat bat galanti kabala bandrat dingkhong ya kajing kerdu kam kerdu jam kadai tang lingba kajing yeng halaki jong ki kijat dak ba seng ki kam ki jam bat lingba kani kajing seng kam la jong om tang baka ajimen toy yala de shimet hendai ka plilat lemru ya ki weide bakin yok kam yok jam lang dak bai kajing mut jing perkhat ban kentiu bat ban yarap lem ya ki nong seng kam la jong ka kenhun nong seng kam la jong kala seng ya ka Meghalaya Entrepreneur Society for Community Markets haka arpulai tarik ubnai jemang arja apusau abayo banyakran berunong ai ketien jong de kenhun u Dr. David Kharshandi ulaong bakum kibrio ki bas ngaukhya nak benda ki nong seng kam la jong ki la sheme ketika rensan ban sedang daga ni ka sinjam ka ba enla ban yarap ki nong seng kam la jong bakin im bat di ki mar ki mata jong ki lingba ki yo ya dia thet u Dr. David ulaong ru bakani ka kenhun ka ay ka rensan shakitu ki nong seng kam la jong bakin di bat penya yo ki mar ki mata jong ki tang hakador khan ruspa bat kani ka doru kabala shim ka deitang na kabentaban ai jing yarap lem ban wai ya ka hol ki jingker jingda ki met ki shuki nalor ki we ki jingdon kam bakin yo punan kam ki nong di jing di hakate ka chaka shu u Dr. David ulaong bakani ka kenhun ka don tang artali ki thong bat ka baningkong kalong ban ai rensan ki nong seng kam la jong ka jala ki badang khana dak ba shim ka dor ka bajam henry kamut pat bakito ki bomla ban kot bor satya ban siu ya ketika bai dukan makin du jingkermen bat ka thong ka baar ka ba ka kenhun kala bu hakmat kalong ban penpai kaliang dak ba no jing yarap shaki jaka ri khun swet ki jaka shong jong ki rutamen ki brio ki bamat ek jing sha len shop haki bor mariang bat ki we ulai men sim bat wer lem ru ki we ki para nong seng kam la jong kham tam ki samla bakin mi shakmat ban shimta hakin ki rensan bat ban tre shitom haka kam bat kasap ka baki don haka tika kenhun ki don ki nong kit kam bat ki khot ki bakan thup ya uba Iban Kharnari kum president ka kong Annie L Nong Klau kum ka secretary ka kong Felicia Kharshandi kum ka treasurer ka kong Risa Monica Kharmuti bat ka kong Geraldine Isabella Lamare kum ki media publicity but u Dr. David Kharshandi kum advisor Publish bon ya pi napo nong sagima aga bening kong kwa banong ya pi ba iseng ya kane dak pi kenduk lang ki collaborators ki badon concern na bantai ki entrepreneurs ki badon for state of Meghalaya bengi kong ki members jong kane ka Meghalaya Entrepreneur Society for Community Markets ia kendu abo khasi national darbar dak jing sungkhia ban create ya kane ka community market ka society ko bungiyo bangin benefit ki babon ba nomor ba mila ju shimbanta hakini isni islam ki balai hendrai mila shim ki jingbo ban ki ay ki bahabun nomor ki door ki stalls ki shimbanta ay ni islam ki ba madel kalong ki dang kiyo nakaar shakalai shakasaw ba shakasal hadu ba ka koy kuot bangi mela shu ba shimbanta dengi don kata kajing sokya ba kata kajing so kitli ban sedang ban seng ya kane ka society ban ai ta ka platform ka ba jam ka platform ka ba hot bor ki ba bon ba kinishim banta dengi kendo ako kasi national darba aka arpulai trik jongbe arhajar arpusaw ba hangtu relation ya takarai bangin ya form no ya kane ka society bat niya sedang no yung takikam which kala urlong ha ka San Rio Nutrik jong liu 9 June ila sedang ka beningkong ila ide ko baar ko Anton Hall bakali ka balay ka put lashay and kumta ter inang yai perlong hakini si ila ya bai minya form ka society dan benta ka jumha jumiat jong ki babun ha ki entrepreneur si bedon ale state jongi bagi bedon kam ya kata ka urgency jong kata ka platform bangi kum kiba sungkia ya ka la shim ya kan ka kabu ban sedang ya ka ban bagin ay platform no how nai jun san breu ban nyok terek sedang ya kan ka community market kasin ka beningpong bat kani ka along kasin ka balai tasni dawa honorable chief minister jungi the state of Meghalaya
Shri Konrad ki sangma ulawan ban grace jaka namar ma uru udon ka common goal ni ya kata platform ban ai kini ki budding entrepreneurs badan hapo kastin haka baning kong ya pa banya thu ya pi ba ni member bi don ani berapa at some point of time ni rong ide collaborators ki join ni ki shit on ki pop up market no ki badan keling saudong ni ke organize ki babun ki beri babun ki organizations ki bela organize ila ya shimbanta haka baning kong through experience ila shimbanta mata lagi dap asnem de kini ki stall ko ni ai mani hangi or when you join the team, the stall can some go the Haja, Bunta Kyusha, Art Lai Haja, Sao Haja, San Haja, per stall per day. Take a laban here, you keep a bone high collaborators, you love an old, you have you know the catching here to take stall when seal. The Ning like and do lang hanta, when your friend ba unu nyale, but the gem yakado, but you were bone balang pila one is not pila. Man ayah kita kata cakap mot san berkila ban showcase talent joki kiba hakiba pun berkom tapi ini dari kasih jadi baru ilong ibrahim ilong dari artistic dan ilong ibrahim pun nak kasih talent deng ilai rai ba kumbang ni mo ada ke message mak kuat bentar yanu kita sangat berkini through ke media ba kini platform ini ai meni tolong bangi shim ya kador kata hadru spando tolong tang ben meet kita ki basic requirements kumba betang idon ne hapo all since kajing wai jong gane ka ho krishna jong ne pandal kama kan ne pura san hajar square feet hangne nang tapu ki me table ki generators ka ter ni don ki details jong perlu cukene ta ki ngishim nang ne tolong pan ya kendu ben meet tai kita ben sio Andai watlam nak taruh ibon ki collaborators badan kepada Indonesia, but kumpulan mission yang kena dipakai untuk society for community market. Itu the objective tang artel, and kita ki asli objective nila long spell ya ka very clearly. Away kebanyakan kong tolong ba in I platform. Ini yang badan entrepreneurs pasti dipakai. Kita don keleng saudong ya ka. Yang pada platform nak washer ni kador ke jam ke mai pi kando sa andai ke klemut bagi bomla kan sio kinduk internet andai ni hangne kini event la de live kidon import or enokum ke society ni ai pi kata kando sa ila banai steng ila kloy banyarap di kumju ngai di social media apa play bagi don karo ibu orang lemla banai di don platform di don kita Don sebenar tengah, di belakang, begini kita tengah. Ibuan dulu na ibiskan, ibuan dulu na repoint, benek ibuan dulu na po numer ya kejat ini ki ibaya thungnya rap, yang itu social media, hidup cepat ke society, yang ikut bendon bentang, ikut benda orang letak ikut. Dan lain keren benda ikong betul pun juga ibaya banyak lama ni, yang import, yang lele, import kami tidak sewa, ni one benship bentang. Menyerap itu in all possible ways. Di mission kema jomni hani kalong ya. Ini kembali banner, play poster, play social media bila pakaleng sobong. Mission kema dan mission kema very strong. Mission bagi kaum members jong kene ka society. Ila shimnya kata commitment tangde. Bengin pentai kalian, in ai kalian, dah menyerap. Ya kini orphanages, yang jom kini consulat, in ai kini old age homes. In ai ki brave we can do it ki natural calamities ki ban limited kanu kon kalapan wan ban kanu kaporo bar kumta dete the commission to me will state very clearly da kadao himdo interment banang ni syahmat ki collaborators kumangi ongmo akan ko all scenes ki guys ni don saupun real league stalls nganget o blairu unsur hak kalakalaty kumno bahkan ni kan tang yai kio honorable chief minister ula ong ki decision tur dojong bahkan si kanung step bahkan ni society can grow by leaps and bounds but bahkan grow spark tali par alai along ba the goal of the mission jumi kalong very kalong kumne he reach out show honorable chief minister that I been saying through media bagi lalai punya kendo i hapo ko office cuma bagi laya bu kita ki ngamong ki demands ki brew
ibu hai om ni kita mi om kucing macam ni kita gi pen ya kata ka concern beni don ya kalawe ka pernah begini ki youth jongi ki anggo belada umo ong magi keren ne ada kim kot por bersih ya ka kim dei bendu cikan ni ku ka society ni don hang ni menyerap nai tiga dia ada kim kot por bersih ru all purpose ka jong kene ka society jongi kalau ben ai ki ka platform menyerap kat pengilah. Don ni mana punya cover, don ni kene ka program tu, bawan pen grace dan presence tu. Kabeningkong ni kum ka society tu, orang ni kendo yang honorable chief minister apa ka office tu, om tang bu ai ka skill. Kalau pen pau ba ladawan ni daladi. Om tang ben shimbenta, ba ben page ba ben jmo, ba ben snap. Kita kini kam jadi kita betul sih. Indrai ru laknya ya kata benong lo kijung lo dan ai nak funds kemudian chief minister menyerap dia kena society ai benne ki la dak lay mo mo ai ka jirap support bagi nang la bentuk dia kena ke community market ke bakam he ai kini kisni ibanwan meski nong shin benta dan dia balak sio dan ibam ko ta sio ibe dia community mo business kita kajian dia jongi bakiwe ki organize sekali kalong ba ka mission hang the goal hang ni ka bagi dei ban achieve kalong very clear to give back to society what society has given us akini kisni akini nai akini islam ki balai te kajian dia hanta kare ka ba ni ong mo goal sa ngaso to bakiwe ki organize ni plus ki don kam platform ni kam ke jam banyak ke business pakum tak ada Indonesia again sino ilo siya and they kay berminong concern bakiwe ke distinguish yangi bakiwe kalong maka goal hangni kalong panira ka goal hangni kalong man ay ka platform at ka door mo ay ki ka jam to an extent ro bakidon ki bangkot bor malong ki benne kiro kila man sim ka benta bangam try ba hakibe ki platforms kini ke through the social media na pe aware ye kinong song sinong om tang jong hari kasi majantia baru isu karo hills amar company ka community market kanum putang hang ne nong ba sheloendre in level districts ila village kini ki ada mokon ong sa jantia hills shagaro hills batunta we don't kumka society nilai keren sani bahalo kini bagi ni ki yang budding entrepreneurs itu dalam state juga ini ben wan syakmat kimde ben long ki balera ini long ki na samla ki belong ke budget ngai tena shikale ben pen kini kesni hakini lai teliti events ngale ham tambe bangai ikan table chendra i shed deu i than kita ki chat ki ki talents kita haki tak sam bagi dan wan syakmat imde kede ka platform ni ai ngi kalong ka platform bagi ship ka bute ban mi syakmat ban ship benta and lagi participate kum hakini community markets kadang kesini bagi numlah bendi tengim di bendu cekroben ihapan yai krishitop man lakasni kamput tang hakini community market ni organize banang put la syai kesni and bring la don lupa kani ka roadmap ila don lupa kani ka plan ahead bakanum shoot put untuk Henry hakani ka nai ka banwan ilong apo kasi national darbar kagalai south centric ilong biang apo state central library berkumjo biang ilong ani apo sales de pinse tip para nong song snong jong the state of Meghalaya in sa pa ini dates through social media begitu ki badon kecing temu ki badon kecing angdo banshim bentah to contact yangi but ginyale in every possible way ban IFP kata